In pozdravljajo, ker sem jaz ful dvigal tukaj. In danes vam bom pokazal, kako zloadati Luke Patcher, če nimate na Play Store ali pa trgovino Play. Jaz sem zdaj trgovino Play, ampak pri meni glih ni na trgovini Play Luke Patcherja in sem izvedel, kako se ga zloada tudi na Googlu. Sicer kako greste v Chrome ali pa v Google, ni važno, vpišete gor, vpišete gor Luke, kaj je to? Vpišete gor Luke, net web in ja, to morate upisati. Luke Patcher net web, to morate klikati. In pa Luke Patch, pa tista zgornja je pri meni Luke Patch v6.2.6 Hell Plus. To kliknite to čisto zgornjo, če imate, in se vam tako pokaže. In kaj morate klikati je download. In pa spet kliknite download original Luke Patch. Ali pa Luke Patcher. Kako vi pravite, ne vem, jaz ko kličem. Počakate kle gor 5 sekund, no. In klikate skip ad. In jaz vam priporočam, da je najboljši Luke Patch v 5.99 APK. In ja, to se tako zloada. V redu. Da se, bla bla. In ja, me se zdi, da se mi loada. Ja. Pri nas konča nastavitve. In zdaj, če imate Samsunga, pa če tako vam pokaže, morate klikati sam neznan vir. Pa v redu klikate in se bo tako pojavil, če imate Samsunga, in jaz imam Samsunga. In pa morate klikati naprej, namesti, in se vam bo namesti. Ali pa namešča. In zdaj se vam to namešča. Pa ko se vam zloadal, morate klikati odpri in se vam bo odprl Luke Patcher. Kar vidite. Evo. Jaz se zdaj tako ven iz tega. In ja, to sem vam samo hotel pokazati, kako se zloada Luke Patcher. Evo, ga imam že tle, zraven mobizma. In ja, to sem samo hotel povedati, kako se zloada Luke Patcher. In ja, mi se vidimo v naslednjem videu. Lajkajte, šerite, subscribite in